Иртәнге намазның 2 рәкәгать фарызы. Иртәнге намазның 2 рәкәгать фарызы 2 қиям, 2 иркук, 4 сәждә һәм 1 кагъдәдән тора. Қиям тәкбирдән соң аяк үрә туру. Иркук бөгелү. Сәждә маңгайны намазлыкка тидерү. Кагъдә утыру. Иң элек кеше ният кылырга тиеш. Ният кылдым иртәнге намазның 2 рәкәгать фарызын үтәргә. Халисән лиллаһи тәгалә. Аннан соң кулларын күтәреп, баш бармакларының битләрен кулак йомшаклары артларына тидереп тәкбир әйтә. Аллаһу акбар. Аннан соң кулларын бер-берсе өстенә баглап, киндек астына куя. Шуннан соң сәнә дугасы укыла. Субханака Аллаһумма ва бихамдик ва табарак исмук ва та'ала джаддук ва ла илаха гайрук. Аннары Фатиха сүрәсе укыла һәм эчтән генә әмин диелә. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Аннан Qur'anның bir сүрәсе яки 3 кичкенә аяты яки bir зур аят укыла. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Тәкбир әйтелә, иркукка иелә, һәм шул вакытта 3 тапкыр иркук тәсбих әйтелә. Аллаһу акбар. Субхана раббиял азим. Субхана раббиял азим. Субхана раббиял азим. Иркуктан тәсбих әйтеп кавмәгә тора. Кавмәдә басып торганда тәсмих әйтелә. Баскан килеш тәхмид әйтелә. Сами'аллаһу лиман хамида. Раббана ва лакал хамд. Тәкбир әйтеп сәҗдәгә китә. 3 мәртәбә тәсбих әйтелә. Аллаһу акбар. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. Тәкбир белән тора һәм җәлсәгә утыра. Аллаһу акбар. Җәлсәдән тәкбир әйтеп яна сәҗдәгә китә. Аллаһу акбар. Икенче сәҗдәдә дә 3 мәртәбә тәсбих әйтелә. Субхана раббиял а'ла Субхана раббиял а'ла Субхана раббиял а'ла. Икенче сәҗдәдән тәкбир әйтелеп, икенче рәкъәгатьнең кыямына торыла. Аллаһу акбар. Кулларын бер-берсе өстенә баглап, киндек астына куя. Икенче рәкъәгатьнең кыямында сәнә һәм әгүзу укылмый. Фатиха сүрәсе укыла һәм эчтән генә әмин әйтелә. Бисмиллаһир рахманир рахим.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Аннан Qur'anның bir surasi yoki 3 kichkina oyati yoki bir zo'r oyat o'qila. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Takbir aytila, irkukka ila, ham shul vaqtda 3 topqir irkuk tasbih aytila. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. Irkuktan tasbih aytib qavmaga tura. Qavmada basib turganda tasbih aytila. Basqan kilish tahmid aytila. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. Takbir aytib sajdaga keta. 3 martaba tasbih aytila. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. Takbir bilan tura ham jalsaga o'tira. الله أكبر. Jalsadan takbir aytib yana sajdaga keta. الله أكبر. Ikinchi sajdada da 3 martaba tasbih aytila. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. Ikinchi sajdadan so'ng takbir aytib qag'daga o'tira. الله أكبر. Qag'dada bo'lganda boshda tashahhud, annar salovat, so'ngidan duo oyatini Rabbana o'qiy. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Шуннан башта оң тарафка, соңыннан сул тарафка сәлам бирә һәм сәлам дугасын укып дуга кыла. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام.
Шулай итеп, иртәнге намазның 2 рәкәгать фарызы тәмам була.